ত্রিপুরা রাজ্যে এখন কি চলছে আপনারা দেখতে পাচ্ছে জানুয়ারি 25 থেকে আমরা TSF TVSE বোর্ডে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিচ্ছিল যেটা ককব্রক সাবজেক্টটা রোমান স্ক্রিপ্টে এটা প্রিন্ট করতে হবে বলে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রেসের মধ্যে আমরা দেখছি যে যারা ককব্রক সাবজেক্টটা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যারা লিখবে এর স্টুডেন্টের উপরে FIR করবে বলে আমরা TSF 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি আমরা একটা এজিটেশন করছিলাম on behalf of TSF. We made our clear demand that the question paper should be set in Roman script. Board President আমরা বলছি যে এইবার question paperটা সেট হয়ে গেছে তবু student they will be permitted to write the paper in both the script বাংলা হবে আর রোমান হবে So we are very satisfied on that very day যে সময় প্রেসিডেন্ট এই কথাটা যে বলছি তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি মিডনাইট ফেব্রুয়ারি 6 আমরা দেখলাম যে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রাত্রেবেলা একটা প্রেস মিট করে বলছি যে শুধু বাংলা হবে ককব্রক সাবজেক্টটা they will be permitted to write We are very shocked. Amra 9 February, we put our memorandum again, the final warning called, appealing the TVSE board. Amra clear bolchi je, Kokbrok subject, it should be printed in Roman script as well, not only in Bengali script. Eto hocche amra demand. We have given the deadline of yesterday. Saturday 10 of February আমরা কিছু নোটিফিকেশন পাই না বোর্ডের তরফ থেকে TSF আমরা ওয়ার্নিং করছিল if there is no notification done by the board we TSF will take strong action আমরা দেখতে পাচ্ছি there is no notification till date আমরা এটাই বলবো TSF is always in favor of the students and we always raise voice for our students. 9 February, আমরা দেখতে পাচ্ছি TSF, they have called a road blockage, indefinite road blockage from tomorrow, that is 12 of February. We fully support the blockage that is called by TSF. আমরা ফুল সাপোর্ট করে যেটা ব্লকেজ TSF এর যারা ডাকছে বাট we TSF we made a decision from tomorrow as we have won the TVSE board who have visited thrice January 25th and February 5th and 9th of February we won but কিছু reply নাই We TSF have decided tomorrow as we are supporting the TSF the road blockage we TSF also called indefinite strike from tomorrow on behalf of TSF আমরা কালকে থেকে indefinite strike we declare there is a message to all the people of the state I will appeal all the people to participate in the movement Let it be of all community, all tribe, students. I will appeal you all, especially the public schools. I want you all to support at this movement. Students, parents. আপনারা এই যে মুভমেন্টটা সাপোর্ট করতে হবে This is a movement for our students' future. We are not against anyone. So we TSF, we support the TSF road blockage, but we TSF also call indefinite strike from tomorrow. That is our today press meet.
हाँ रेल बॉर्डर থাকবে ন্যাশনাল হাইওয়ে সবটা বর্ডার থাকবে yes all the states from tomorrow 6 am কালকে 6টা থেকে সকালবেলা সরি বিয়ে যারা আছে আমরা পারমিট করব হ্যাঁ অ্যাম্বুলেন্স মিল্ক ভ্যান দিস উইল বি পারমিটেড হ্যাঁ যারা বিয়ে আছে ডোন্ট ওয়ারি we will allow you all you can go very peacefully don't worry we won't disturb the marriage sorry yes ho hati haba joto sob ha strike okay ready na hambai media friends nirok zora romani bagai nirok sigu chini Tripura hastewo tamangai tong जों kaisa clear message rogamu sogo जों January 25 bo जों TBS board of visit khaika जों memorandum ya farkha je kok borok subject no Roman script by question paper set khaigan bag amani pore ke जों nukha TBS board ni president bo Sakha je student Roman script by Khainai borok FR khaijangnai hinai जों belai wana khamano nogoi boni bagai जों te waisa 5 February wo जों boro thangka kaisa agitation rokha TSF ni ngai जों board no request khaipika question paper no board script by set khaitheng hanai February wo जों thangpika जों thangai jini last memorandum te warning जों rokhabona that it should be said the question paper should be said in both the script Roman script te Bengali script जों bono deadline rokham mia zora haifana mungsa notification जों nuglia जों TSF kok rojak tongo mungsa जों notification phaliang ke जों TSF ni bukhaktei जों soba kotor sakhlainai hinai 9 of February 1 nero nukhana TSF borok press meet khai kaisa declare romani statewide road blockage indefinite ni bagai declare khaijaka 12 of February Khainai Simi जों TSF आज road blockage no जों full support khai जों TSF ni ngai जों full support khayo chini borok botongnai borono logero nai among ka chini decision haifana जों TSF ni ngai जों decision nakha जों road blockage by Simi tongyagai Tripura haste ganangainya Khainai Simi indefinite strike जों TSF ni ngai जों call khayo boni bagai Tripura haste ni lukorono जों koinai nirongni support जों nango students rock specially Agartala pa pore de private school pa pore de ang nirongno koinai from tomorrow if you want to support us if you want to support the movement nirok school ta thangdi ang school authority rono bo koinai nirok support khaithai we are not fighting for ourselves we are fighting for our future generation and for our students amon nirok joto sithai schools rock jong thangnai 28 August jong nukha baksa school thangjak school khulok jak jong nirok appeal khainai private school phanang thang government phanang nai soba amu phana nokho nokhaya office rokbo ang nirok no koinai
ang joto Tripura hasin lukuno Khainai khana movement nirok ta khaidi fataro ta no khadi nirok support khaidi o movement no जों tini kirigei nogo tong khangke kirigei nini busarno school roh khangke a movement success deng no जों ke nirok ni busani bagai je chini students porai toner no जों fight khai tongo sini movement sini khorang ti saman ke ereng de ang Tripura hasin lukurno omo koinai nirok ni support जों nang je mansak I appeal you all nirong no जों mungsa saya just support Simi si khaidi hini yang nirong no saga जों TSF sini movement omo gedeng mas hal rongoi 50 years kai tongo जों tangai tak jora bo maya जों appeal khainai जों je mansak sini engai जों try khaino tongo CBSE board of sini delegation thangkha 9 February wa जों ma kha जों request kha question paper no roman script ni set khai TBSE board of जों appeal kha but Tripura government borok sini demand sini je khorang tisman no borok khnalia boni bai जों TSF bar request khaijak appeal khaijak जों borno last warning 9 tarikh rokha appeal bungkha te warning bur जों rokha but जों clearly nugo mungsa notification grei boni bagai TSF we are bound to take this step boni bagai nirok nang students no specially students nirok all movement no support khaidi nirok sitak serenggai tong school college nirok no khayang ka saba no khanai parents rok ta kiridi nirok ni chorai no rohodi baksa kiri jagai mana bude bujak no bude dera no जों omono sanai जों TSF ready tong nirok no bagi fight khaigen boni bagai जों ma nokhoro जों tongmaya जों wasogo nirok जों nai singjak hnai boni bagai khana ni simi जों indefinite strike जों TSF nengi जों call khaige all movement no nirok ni support जों nang jara buchiarok je kalai panna tonai rok nirok no जों allowed khaine nirok lai manai amono chini appeal tonai nirok tamana di any issue emergency issue rok tongkhangke जों amono permit khaine जों notification rawana जों notification rawana chini boro jaga जों to Tripura haste ganangin जों strike da khoma ba chini joto jaga won tongnai but जों nirok no notified khai rawana chini boro jaga picketing nai Agartala langnai but particular jara जों chongjaya जों hati school office lama जों strike means joto no close ma tongnai जों bon bai ni appeal khaige support khaige ni bagai haifon jara khana kailai panda tongo ha nirok no जों laigani जों opportunity ronai ha nirok ta kiridi जों buchigo kailai panda ambulance ha serious issue जों amorok no जों permit khaige movement khaige ni bagai जों appeal khainai जों je mansak sini engai जों appeal khainai ha strike da khokjak ba extend khagen bagai जों appeal khagen sini TSF ni ane jeta go ni time da jata mani tarik abun time extension khagen bagai nro editorial comment na koimung nai जों koimung rawan amo जों TSF ni जों borno koimung blai ronai Sorry,